Okay, yɛdase, ɔdɔfoɔ, collaborate and listen. All right, stop. Yɛde nsɛmpa no ahyia kama. Aha yɛ GH Live Studios, Ghana's numero uno. Na ɛnɛ Christmas na yɛwura mu no nti yɛwɔhyɛ Merry Christmas. Yɛne kyitaafo edi akyi bɛboro bɛsɛm pim num a mofolo yɛ over other social media and platform ne nyinaa so no. Yɛse onyame nhyira mo. Na afei saa mmerɛ ne yɛ growing numbers. Ne yɛkɔ anim saa na biribiara kama nti merry Christmas enko ema yi nyina o have merrier na wahwe niema yi kakra na watch over my drink me sonchi aba ascending nipa bebre into their early grave and to be wise this festive season mu na bibia entimi enko so me ba cho Ghana's numero uno afutu edi tudwa amount eno no hwe me drink isu ma me na me fa dan achi asonchi aba e de nipa pa kon se yero pa nti drink a obeno no Christmas yi na wahwe so yie yere nsempa nam Asante Kotoko bobo no ona Otumfou 32 the second His Royal Highness Otumfou 32 abebio Timra Krora oti krori ni kra nwoma so yekuta no ho exclusive dewa ayede ba oba be ya de kese bia ma Asante Kotoko team no dabai na time da so esi dabai ni nyina no GH Live Studios yada se so ne ade ahia mu yade nsempa ne be so mu sisi e everybody subscribe to GH Live. Okay, yerasi pa so ne ade ahia mu GH Live Studios Ghana's numero uno ene yade nsem ni nyina no Asia kama ho no na we ye nkyere ho ye bɔ ne pa to pa na bibia no aye soldier ne ato aso ekɔ enim Otumfou Osei Tutu the second obe receive Asante Kotoko entire team ni nyina and staff aye juma ema Otumfou Osei Tutu team Asante Kotoko ewo Manhyia Palace forecourt wonom yes Manhyia Palace forecourt wonom adom bi dum ya da your friend say December 25 2024 next Wednesday that ya nimi anase na Wednesday ya yewura mi December 25 2024 ewo Manhyia Palace na say to ebeshia Asante Kotoko senior team no and a junior team tieniye mami senior team and a junior team Otumfou 82 ebeshia womo ewo Manhyia Palace bas nega na so Otumfou beshia Asante Kotoko team no ewo Manhyia Palace sa pepepe ene edi tudwa ama enetiefo na His Royal Highness share so o share ni reign na say 1999 26 April no ya na wo mu o ta hia Asante Kotoko ebre mu a den pa no o hia wo mu a na team no ene no din kita ho ama bibia wie nkonimdie so a ne nhira hyase flow na team na hyase afan scoring boot na omo ko manim enti adom ya we de boni bia nhye dan sie na ya basobɔ afihia pansem na o hia nkwada e Asante Kotoko ene staff a ho dre wa Asante Kotoko nyina na oni omo adi kasubom patabom na bibia awie peye na to serebo dwaben man hene ebe pie obi yes na Otumfou chiame na nakanta kantan krachi omo nyina nso ebe pie mu bi na ohwemu a bafo wuso amankwatia na bantima hene mo nso ebe represent live na omaka yewra say to ho His Royal Highness obadwumaden ema niema pa etodwa ema asanteman and for that matter entire Ghana nyina no sa pepepe ene beko akotodwa enti Otumfou be hia Kotoko team ni wo Manhyia headline no eno no Otumfou hia Kotoko team ni wo Manhyia Palace ahembobo ano hwa December 25 2024 eno eni nchimo no nti entire team to visit Otumfou senior team and a junior team and have a staff ni nyina yes eno eni nchimo a exclusively ahembobo ano wo de on so hode eye dia pepepe yes enye nipa ato a ya de hie nti sa atofa ma na ya som na ya to apet ne anuanom sentrefo nso tibia
no mo so e de akokasa ama mo kontintina ba na bibia aye kama ntimi ni anonsa ntwefo ma mo nyina Merry Christmas so de ba ko atum ene se Otumfou ene Wednesday December 25 and now say me time I record video video a Tuesday America brochi mem mom me say December 25 2024 Wednesday Otumfou say Tutu ebe share Asante Kotoko team no yes na wa shra wo mo na bibia to so for other games that woman nim no acha bia betimi asu ama boys no any entire staff ni nyina na nkunimdie bo no akọ na say tu becha ne mana de ne nkwada na de ne nana no mo ade na team no aye puffy to say kama no go fruit puff no na bibia atumi atofam ti sana sitie sa ena esitie it's likely say na betu omofo asamo ma chade nom ni ade for this very festive season Christmas no me pa chow likely say na be name one person aka IMC no ho na nase ompedudu rewura na mo pekete wese di enim eno no papa ni din wa ha o me boy enye se me ma yura na kasa ebo yes sa pepe ida se obeya announcement no wo ho na se ebia oberisa e de go rap kwesi apia asum na ora kwesi apia na apenkra official my announcement no over the weekend no any de minima me de tudwa ama yenati for na bibia no atumi akoso kama eno no na yenimpefe say ansa na de beche mo makohia Otumfou yi no omu training twice that is on Tuesday Kotoko training twice 2 session and omo na nam say Wednesday December 25 2024 wombekwa akohia ye rent no Kotoko ebe only 1 session on Wednesday and sana manhyia mu no atumi abaso sa pepepe ena esitie na nam say drama mfonso a ne aka ya no mti the last time team no ekwa hoyihiem asompedie mu pa no yewra tonsa frɛ wo mo ema bibia ekokoda din ema nkunimdie bae na yenka ka ye ho kakra sɛde omo koye no ene ma sisi ano yaba ne nan sɛ wosiran na yitimi tu ya na ko precis I feel I met me at the coach no the dog was GTA I say get me now now yes no the name there they are not they are yes I think it's oh yeah, I say if I am a place where 5 months I go. If I am 2 bad out now. Tutu, if you say bad, which year or more now, yes, no, the name there they are not they are. So ayi akwasi apia de wo yeden ya na chese ono woni ano de meka no wo ye ntini no anna na akwasi apia de de ya oni we ye team no no akodi da na chese de ewra be bia no azu so mo de ye ma coach no ba ya kasa ba na me busa se coach ben pa na betun abehwe team ya mame they were say a coach no ba ye no practice no busa se my party with my so to no me the amount pia boni din so ba ye ko se pia boni din panyi ba ko on kran din so panyi ba ko on kran no so ko coach ko ye din team manager wo boni din so team manager ko coach ko ye din panyi ba ko so boni din chere so and panyi ba ko so sa boni chere me yes and yem pen mama so one you yes and yem to coach from no oba ka chance ora mabusa mu a wo na abetu abeye mi team no nti me mu aba no aba abeye ama so oba ye no ka okay etiano no the last time team no visit Yera no afutusam etodwa
vim eto dwa kama ema team no etwa so eko animu. Now Wednesday, December 25, 2024, Asante Kotoko entire staff that is talking about Technica, all the workers, and our senior team, the junior team, no, woman, kwakushia, Manhyia, Otumfou, sa, and here. That is the news within the news. Yaden Sempani Yanano, Etoja, Ama, and a tearful until you be free my babiano. Yan reporters, Ejna by, I didn't know, almost stand by, it be beer, better from bro, now exclusively, when sa to me, I can have GH Live Studios. Yama Merry Christmas. Near catcher say a fifth fro, baby ram, and I see a baby ram, the straw, and Miss Ophian, and Ramu Shramu, and Wadimu, and Quapamu, Nabi Piano, and Yin Shramai. Name on Christmassy, so conum bibi, or no drinky beer. I make sure so one was she, and also when it trim in ye near Tiano. Name watch over my drink for me. Na me sha dear with Chewabano, and then crofo conceado, then seadon so qua. Na umabi, a hadrin pa, and tea. A many dear few a ye cacrano, and cofa and semibri emma, nenquia a rahosimbia. Merry Christmas to you. The show young cropon tradian pobasa, rifin shra, and come na upipia wo ya papa ne de enyi nhira na me nso me de ya papa no enyi nhira na emom sa adwemboni bi de a ene entonwu enam se adwemboni ba krati ma ya na otonwu na me de menyim se wo a wo hwe bibia no nhira ensem ene wo chimti nhira na beko e de ama wo nyame nhira ye nyina no mfi infra dwom enkwa dwom me de Derek Saint Kizito. Thank you for being part of this great very family. Thank you so much. Subscribe to GH Live.